солнца, ни месяц на землю. Светили взорки Твои и осветляли душу. Тихая, покорная Мария, Мать Божия, небесной любовью прибранная Мария. Мария, тихая, покорная Мария, Мать Божия, небесной любовью прибранная Мария. Мария. Маті небесов і маті землі, як пригожа гучить, ми будем песни спевать, венки с молитвой сплетать. Тихая, покорная Мария, Мать Божия, небесной любовью прибранная Мария. Мария, тихая, покорная Мария, Мать Божия, небесной любовью прибранная Мария. Мария. Будь улюблена, о святая Панна, скрушених серцем шлю я привітання, шлю я привітання. Ти, Маті Спаси, Божа Мессии, наша потеха, опекуйся всеми, опекуйся всеми. До серця Маті грешники вздихають, у покаянні сльози проливають, сльози проливають. Маті, рятуй нас, єдиний вигнанні, хай же зазнаєм ласку злітування, ласку злітування. О, неприятель на землі блукає, душі людські поглинуть жадає, поглинуть жадає. О, заступися, будь нам обороною, дай нам ратунок под Твоей короной, под Твоей короной. Край белорусский Ты возьми в опеку, дай сходу
diecezji wiciebskiej. Serdeczne witają księdza biskupa Kazimira Wielkosielca, dopomożnego biskupa i generalnego wikaria diecezji pińskiej, księdza biskupa. З чим приходимо? Усі інтенції нашого серця, справи, може, не завжди легкі, не завжди можливі до розв'язання нашими силами, але так само з тими справами, за які хотілося б подякувати Пану Богу. І цей год він незвичайний, але справді маємо шмат речей, за які варто Пану Богу подякувати. І все це складаємо на Божьем алтари і просимо великої ласки нашей веры, моцной веры у все то, что покидає нам Ісус Христос, у все то, что Он нам каже і передає у своїм слові. І на початку этой Евхаристії перепросимо Бога за наші грехи, как мы могли годно удельничать у найсвятейшей ахвяры. Споведаюся Богу усемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог усемогутный, и отпустивши нам грехи, доведя нас до життя вечного. Амин. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Хвала на вишинях Богу, а на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебя, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, Владару небесный, Боже Вышел всемогутный, Пане Сыне Единородный, Иису Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, Яки берешь на себе Христету, смилуйся над нами. Яки берешь на себе Христету, прими моление наше. Яки сядешь правооружейца, смилуйся над нами. О, только Ты святый, только Ты наш Бог, только Ты наивысший, Иису Христе, с Духом Святым, ухвале Бога Отца. Амен. Молимся. Великий святий Боже, нехай на життєвим шляху нам допомагає могутне заступництво славної Панни Марії,
каб мы под яе опекою досягнули вершині досконалости Иисуса Христа, який с тобою живе и владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання книги пророка Софонії. Радуйся, дочка Сиона, тріумфуй, Ізраїль. Веселися і радуйся от усього серця, дочка Єрусалема. Адмяніў пан прысуд над тобою, прогнал ворога твоего. Пан, король Израиля, посерод тебе, ужо больш не убачыш зла. У той день скажуть Єрусалему: не бойся, і Сиону, нехай же не слабнуть руки твои. Пан Бог твой сирот тебе, могутным, ён збавить. Будзе вельми радоваться тебе, узрушены у любови своей, будет тешиться тобою у веселости, як у святочный день. Я заберу от тебе недолю, каб не было больш на табе сораму. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Погляди, дочка, послухай, и схили свое ухо. Погляди, дочка, послухай, и схили свое ухо. Погляди, дочка, послухай, и схили свое ухо. Забудь народ свой и дом твоего ойца. Король прагне твоей пригожости, бой он твой пан, поклонися ему. Погляди, дочка, послухай, и схили свое ухо. Полная славы выходит дочка короля, оденье ей вышито золотом. У вышитым оденье ведут яе до короля. За ёю дзяўчаты сяброк яе уваходзяць да яго. Погляди, дочка, послухай, и схили свое ухо. Ведут их с радостью и у захоплений, уваходят яны у королевский палац. Замест тайцов твоих будут твои сыны. Ты установишь их владарами по усей земли. Погляди, дочка, послухай, и схили свое ухо. Читання послання святого апостола Павла до римлянаў. Браты, любоў не крывадушная, майце нянавість да зла, гарніцеся да добра, любіце адзін аднаго братняю любоўю, апярэджвайце адзін аднаго ў ветлівасці, у руплівасці не слабніце, духам пламенейце,
служите Пану. Цешьтеся надеей, во утиску будьте терпливые, у молитве трывалые, у потребах святых бярыце удел. Дбайте про гостинность, благословляйте тых, кто переследует вас. Благословляйте, а не проклинайте. Радуйтесь с тыми, кто радуется. Плачьте с тыми, кто плачьте. Будьте одномысные, поміж собою. Не мудруйте празмерно, але наследуйте покорных. Гэта Слово Божие. Дякуем Пану Богу. Los Carmeli, vitis florigera, splendor celi, Virgo puerbera, singularis, mater mitis, sed virinestia, Carmelitis, esto propitia, stella maris. Alleluia, 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 alleluia. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Тобою, благословенная Ты меж женщинами. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читание святого Евангелия поводле Луки. Слава Тебе, Пане. Мария ў тыя дні паспяшалася ў горную краіну ў горад Юды і ўвайшла ў дом Захарыі і прывітала Альжбету. Калі Альжбета пачула прывітанне Марыі, узварухнулася дзіцятка ва ўлонні яе, і напоўнілася Альжбета Духам Святым. І ўсклікнула моцным голасам і сказала: «Благословленая ты між жанчынамі, и благословленный плод улоння Твоего. И адкуль мне гэта, что маці Пана майго пришла до мяне? Бо калі голос прывітання Твайго загучаў у вушах моих, узварухнулася ад радасці дзіцятка ва ўлонні маім. И счастливая та, якая поверила, что сполнится сказанное ёй Паном. И сказала Мария: величая душа моя Пана, и узрадовался дух мой у Богу моим збавцы. Бо взглянул Бог на покору своей слуги, и теперь благословлять меня будут усе поколения. Бо великое учинил мне всемогутный, а имя Его святое. И милосердность Его с поколения в поколение над тыми, кто Его боится. Показал моц своей правицы, рассеял тых, кто пыхливое сердцем, скинул могутных с трону и узвысил покорных, добром голодных насытил, а богатых ни с чем отправил, принял своего слугу Израиля, памятуючи про свою милосердность, як обяцал батькам нашим, Аврааму
і яго патомству навекі. І прабыла Марыя ў Альжбеты каля 3 месяцаў і вярнулася ў дом свой. Гэта слова Пана. Ваши эксцелленции, шановний юбіляр ксьондз Казімір, ксьондз біскуп Казімір, шановний ксьондз біскуп Юрий, шановные святары, дорогие сестры законные, дорогие браты и сестры у Христе, собранные сегодня тут, у Худагайскім Кармелю, тыя, хто таксама лучыцца з намі, дзякуючы онлайн-трансляцыі. Сёння мы чарговы раз збіраемся, каб ушанаваць, аддаць хвалу усімагутнаму Богу, ушаноўваючы маці яго сына, Jesуса Христа, нашага збаўцы. Збіраемся з вами у незвычайны час, нялёгкі час, выключны час, шмат з якіх пунктаў гледжання. І гэтае месца, на якім збіраемся, тая сітуацыя, якую перажываем, усё гэта скіляе нас да пэўнай рэфлексіі, затрымання на тым, перадусім, чым ёсць нашая вера. Якая ёсць наша вера? Ведаце, тытул Маці Божай, якую сёння тут, на гэтым месцы ушаноўваем, Маці Божая Шкаплерная, альбо Маці Божая з гары Кармель. Ведаем, ёсць шмат тытулаў Маці Божай. Яна на працягу 2000 год ахапіла, агарнула сваёй прысутнасцю, сваім заступніцтвам усе бакі жыцця чалавека. І таксама, напэўна, няма кропкі на нашым зямным шары, дзе яна б не пакінула свайго следу, перадусім праз сваё заступніцтва, праз сваю малітву. І вось гэтае месца тут, сёння, яно асаблівае. Ведаем добра з вамі са Святого Пісання, са Старога Запавету, чым была гара Кармель. Месца, на якім у свой час прарок Ілля бараніў, а фактычна паказаў, кім ёсць Бог, адзіны Бог, у якога належыць верыць. Давёў, што гэта адзіны і сапраўдны Бог, якому чалавек можа ў сваім жыцці пакланяцца. Тое, што здзейснілася тады, шмат стагоддзяў таму, яно актуальнае сёння. Сёння мы з вами таксама павінны вяртацца няспынна да гэтага пытання, кім ёсць той Бог, у якога мы з вами верым. І другое пытанне, наколькі мы ў яго верым. І вось той тытул Божай Маці, якую тут, на гэтым месцы шануем, Маці Божая Шкаплерная, да, якая, таксама добра з вами ведаем, у свой час, ужо ў часы Новага Запавету, на пачатку 13-го стагоддзя, менавіта айцам кармелітам, аднаму з генералаў, першых генералаў гэтага закону, Шымону Стоку падаравала гэты шкаплер са словамі, што гэта знак асаблівай маёй апекі. Ну і добра з вами ведаем таксама той прывілей, звязаны з нашэннем гэтага знаку, шкаплеру, гэта уратаванне ад пякельнага агню. Але ёсць яшчэ адзін вельмі важны момант, звязаны менавіта з гэтым простым знакам. Частка вопраткі. Ведаем такую прымаўку, да, наконт вопраўкі, што свая кашуля бліжэй да нашага цела, правда? Так вось гэты шкаплер, да, які з цягам часу крыху змяняўся, да, айцы, кармеліты, сёння бачым, яны маюць яго так, як это было ім дадзена паверх свайго габіту, то людзі свецкія носяць яго, я таксама,
пад з нашай вопраткай, то бишь ён яшчэ бліжэйшы, чым тая самая праславутая кашуля. А в чым гэта сведчыць? Бо шкаплер, які ратуе, мае ўратаваць чалавека ад агню пякельнага. Вядома, не ён сам, але ласка Божая. Інакш кажучы, вера, якая павінна быць настолькі блізка чалавека, і то без перапынку, у кожную хвіліну ягонае жыцця, каб была здольна яго ўратаваць. Сёння нам пра гэта Маці Божая прыгадывае. Наколькі мы гэтую веру менавіта такой маем. Часам, і прызнаемся да гэтага, вера для нас уяўляе так, сапраўды каштоўнасць. Часам вялікую каштоўнасць. Можа нават найважнейшую ў нашым жыцці, але як жа часта гэта вера толькі дадатак да нашага жыцця. Важны, каштоўны, найважнейшы і, можа, асабліва ў гэтыя часы, цяжкія часы, калі мы шукаем паратунку, то вера сапраўды вельмі моцна вырастае. Але вельмі часта застаецца толькі дадаткам да нашага жыцця. Па чым гэта можна пазнаць? Можа, інакш. Паглядзім на пачатку, калі вера з'яўляецца чымсьці асноўным, фундаментам, тым, на чым сапраўды чалавек стаіць у сваім жыцці. І зноў жа, тут не трэба далёка хадзіць за прыкладамі, паглядзім на Божую Маці, на сцэну і звеставання, на яе малітву, з якой звяртаецца у адказ на словы арханёла Гаўрыіла. «Уся слуга майго пана, няхай мне станецца паводле твайго слова». Інакш кажучы, Божая Маці цалкам давярае Богу. Не ведае, што яе сустрэне, але ведае, што Бог, напэўна, не дасць нічога, што можа ёй зашкодзіць. Ці кожная наша малітва так выглядае? Ці заўсёды мы просім аб чымсьці, аглядаючыся на тое, ці гэтага хоча Бог, ці гэта ёсць ягоная воля? Ці часам дзесьці няма такога, што Божа, зрабі так, як я гэта бачу. Так, ёсць моманты, калі наша воля згаджаецца з Божай воляй. Так, калі просім міру для свету, калі просім аб здароўі, калі просім аб спыненні розных пошасцяў, як трываючай сёння ў свеце пандэміі. Напэўна, гэта рэчы, якіх хоча таксама і Пан Бог, але ёсць шмат іншых рэчаў, на якіх нам залежыць, якіх мы вельмі моцна просім у Бога, але ці пытаемся, ці гэта нам сапраўды карысна? Ці ў гэтым ёсць Божая воля? І звярніце ўвагу, калі ў гэтым моманце мы не атрымаем гэтага Божага дару, таго, чаго просім, як мы на гэта рэагуем? Ці часам дзесьці не абуджаецца ў нас, калі не бунт, то такое шкадаванне. Вось, Пане Боже, ты такі вялікі, а не змог мне зрабіць такой дробнай рэчы. І раз, другі, гэтая вера, яна пачынае дзесьці ў нас заціхаць. Чаму? Бо гэта дадатак. Іншы прыклад, калі чалавеку становіцца добра, дасягнуў, пераадолеў гэтыя жыццёвыя цяжкасці, праблемы, і паўстае пытанне, а якое месца зараз Пан Бог у мяне займае? І вось калі вера важная, але толькі дадатак, вельмі часта жыццё чалавека, яно не знаходзіць такой трываласці. Сёння мы з вами гэта вельмі добра бачым. І тыя ж самыя, на жаль, часта пра гэта ўзгадваю, пра тыя самыя ж суіцыды, і што найбольш крыўдна сярод маладых людзей, якія шукаюць у гэтым свеце добра, шукаюць шчасця, але, напэўна, не могуць знайсці. Чаму? Дзесьці няма таго сапраўднага фундаменту, на якім чалавек павінен абапіраць сваё жыццё. Дзесьці пры гэтым прысутнічае вера, але якая ёсць толькі дадаткам. І вось таму мы у такіх месцах, у нашай малітве, у нашым звароце да Бога няспынна павінны прасіць гэтай ласкі, каб Ён сам, незалежна ад таго, што мы перажываем у нашым жыцці, быў гэтым сапраўдным камянём,
скалой, на яким ми будуємо наше життя. Каб нават наше з вами життя з тим, що у ім відбувається, було додатком до нашої віри. Каб добре розуміти це слово. Не виконання ніяких релігійних обрядів, традицій заховання. Ні. Віри як відносину, стосунку, сувязі з Богом. Ось то, що є найважніше. І то, що сьогодні тут можемо у себе запитатися, яка моя сувязь з Богом, наколькі я близько з ним зв'язаний. Коли це стоїть як найважніше питання в моїм житті, усе остатнє буде вибудовуватися належним чином. Хтось колись вельми мудро сказав, коли Бог стоїть на першому місці, наш кажуть, є фундаментом життя, усе остатнє стане на своє місце. І навіть, коли погроза буде для моего життя, я ведаю, що живу з Богом у єдності, но ранее чи пізніше це життя повинно скончитися. Ми з вами, як християни, як католики, маємо культ мученику у нашій традиції. Ті люди, які ось менавіта не цінили навіть гэтага зямнога життя, яно було для їх додатком, отрываным від Бога, але вони сподівалися, що для Бога нема нічого немагчимого. І позбавившися гэтых часом життєвих яких справ, приємностей, навіть самого життя, сподівалися отримати від Бога чогось більшого. Найважнішим була ця сувязь з тим, хто є просто нашим створцем. Тим, хто є нашим опікуном, а у християнстві, ну, ми називаємо його нашим айцом. І ось це вельми важний момент, про який ми з вами неспинно повинні пам'ятати, що ми з'являємося ягоними дітьми. І від нас тільки Ён чекає, і це є нашим порятунком, щоб ми були послухмяними дітьми Божими. Знову ж, тут нам прикладом служить найсвятейшая Панна Марія. Яна, яка цілком без аніякої умови віддавала себе усю. Ну, ведаеце, вядома, можем сказать, конечно, чалавек быў пазбаўлены усялякага граху. Так, гэта была выключная прывілея для гэтай адзінай асобы ў свеце, праз якую прыйшоў Бог у людской натуры на гэтую зямлю. Але ва ўсім астатнім яна была таким самым чалавекам, як мы з вами. Але чалавекам, які сапраўды цалкам быў даручаны Бог. І вось менавіта, калі мы праз яе заступніцтва, калі мы шукаем Бога так, як яна, калі шукаем ягонай волі, заўсёды можем быць спакойны. І тое, чым нам сёння кажа Божае Слово. Радуйся, дачка Сыёна. Гэтая радасць таксама будзе нашым з вами удзел. Тады мы будем здольныя глядзець на гэтае жыццё так, як глядзіць на яго Езус Христос. Апостол Павел нам сёння пра гэта кажа. Адзін вельмі важны момант, на які хацеў бы звярнуць увагу. Вельмі практычны ў нашых адносінах да нашых бліжніх. Майце ненавісць да зла, кажа сёння нам апостол, не да чалавека. Як жа часта мы не можам адрозніць. Так, шмат хто прыносіць нам крыўду, шмат людзей, з якімі нам цяжка наладзіць нейкія адносіны, і мы неаднойчы, адчуваючы гэтую крыўду, боль ад іншага чалавека, пачынаем ненавідзець яго самога. Сёння Божая Маці нас вучыць, каб адрозніваць гэтыя рэчы. Вучыць нас перадусім любіць Бога як найвышэйшую каштоўнасць. Трываючы сёння тут, на малітве. У гэты начны час, свая асаблівасць у гэтай малітве, гэтыя знічы, якія зараз трымаем у руках. Гэтая ноч, якая нам нагадвае тую ноч выйсця габрэяў з зямлі егіпецкай. Мы няспынна павінны з вами трываць у гэтым выйсці. Выйсці з няволі нашых слабасцяў, нашых грахоў, нашых залежнасцяў, якія перашкаджаюць нам шукаць Божай волі. Няхай гэта сённяшняя наша малітва, супольная малітва. Малітва разам з Божай Маці. Няхай нам дапаможа акрэсліць і вярнуцца да сапраўднай веры.
Адкінуць усё тое, што гэтай веры перашкаджае. На жаль, мы вельмі часта да гэтай веры падмешваем шмат тых рэчаў, якія цалкам з ёй не маюць нічога супольнага. Шмат нашых забабонаў. Ужо не кажу пра акультызм, але і такое нават здараецца. Ачысціць веру, каб яна вела нас сапраўды простай дарогай да Бога. Звязвала з тым, хто ёсць адзіным нашым паратункам. Іншага і найлепшага прыкладу, чым Божая Маці, мы не атрымаем. І будзьма ёй сёння удзячнымі за ўсё тое, што яна робіць для нас, а сапраўды кожная ласка, ўсё тое, што мы атрымліваем ад Бога, прыходзіць праз яе заступніцтва. Сёння мы дзякуем і за паслугу айцоў кармелітаў тут на гэтым месцы. Шмат перажываем юбілеяў. Адзін узгадаю толькі іх 30-гадовую прысутнасць на гэтай зямлі. Час атэізму, які мы з вами перажылі, тое, што вяртаемся сёння да веры, тое, што маем і адчуваем гэтую каранітую сувязь з папярэднімі пакаленнямі, гэта заслуга Божай Маці. Няхай яе культ у нашым жыцці будзе моцным. Праз ружанец. Перадусім. Тое, да чаго яна нас заахвочвае няспынна ў розных аб'яўленнях. Ружанец, які і перажываем гэты год сёлета пад заступніцтвам асаблівым папы Яна Павла II, з яго тытулам, зноў жа ж. Цалкам твой. Яшчэ адзін прыклад таго, наколькі вера ў жыцці чалавека, вядома, біскупа, пазней папы рымскага, але вера, якая была абапёртая на Езуса Хрыста, цалкам, як Божая Маці. І даручыўшы сябе яе заступніцтву, чалавек дасягнуў хвалы неба. Сёння мы звяртаемся да яго як да святога. Гэтых прыкладаў ёсць сапраўды вельмі шмат. Няхай наше сэрца будзе адкрытае на гэтую гісторыю нашага касцёла, да якога з вами належым. Няхай мы, якія атрымалі ў спадчыну гэты дар веры, прыняўшы яго шчырым сэрцам, пражыўшы гэтае жыццё паводле нашай веры, перакажам яго наступным пакаленням. А заступніцтва Найсвяцейшай Панны Марыі, Маці Божай Шкаплернай, Маці Божай з гары Кармель, няхай нам у гэтым дапамагае. Амен. Устанем, калі ласка, вызнаем нашу веру. Веру ў адзінага Бога, Айца Всемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і небачнага, у адзінага Пана, Езуса Христа, Сына Божага адзінароднага, з Айца народжанага, перад усімі векамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, а не створанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба і уцелавіўся ад Духа Святога з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам. Укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос, паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале, судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пан і Жыватворца, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў. Веру ў адзін, святы, каталіцкі і апостальскі касцёл. Вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю ў васкрашэнне памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Праз заступніцтва Найсвяцейшай Панны Марыі прадставім Богу нашыя
супольные просьбы. Молімся за святий костюл, каб гэтак, як яго, Панна Марыя, служыў Богу і людям з адданасцю і любов'ю. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за наших біскупаў і святароў, каб найсвятейшая Панна Марыя выпрасіла шчодры плён для іх служэння. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за маці, якія чакаюць нараджэння дзіцяці, каб ім спадарожнічала асаблівая апека Маці Збавіцеля. Цябе просім. Молімся за моладзь, якая стаіць перад важным жыццёвым рашэннем, каб Дух Святы дапамог ёй зрабіць адпаведны выбар. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за ўсіх, хто адышоў з гэтага свету, каб Бог адчыніў ім брамы свайго валадарства. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас, удзельнікаў гэтай святой імшы, каб мы ахвотна прымалі дар Божага аб'яўлення. Цябе просім. Боже, выслухай наши молитвы, якія мы узносим праз посредництва Найсвятейшей Панны Марии з горы Кармель, и учини, каб костел Твой няспынно узрастаў у святости, праз Христа, Пана нашага. Слухай, Пане, мою молитву, не отворачивайся от моей просьбы, взглянь на меня, взглянь на меня и почуй меня. Выслухай, Пане, мою молитву, не отворачивайся от моей просьбы, взглянь на меня, взглянь на меня и почуй меня. Выслухай, Пане, мою молитву, не отворачивайся от моей просьбы, взглянь на меня, взглянь на меня и почуй меня. Выслухай, Пане, мою молитву, не отворачивайся от моей просьбы, взглянь на меня, взглянь на меня и почуй меня. Выслухай, Пане, мою молитву, не отворачивайся от моей просьбы, взглянь на меня, взглянь на меня и почуй меня. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Усемогутный
Хай Пан Бог прийме офіцю Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, от Отца и Сына и всему Христу Святому. Спрадвечный Боже, отдаючи пошану Мати Твоего Сына, покорно Тебе просим, нехай святая хвяра, якою мы Тебе складаем, проз ласку Твою учинить нас самих для Тебе вечным даром, раз Христа Пана нашего. Пан з вами. И с Духом Твоим. Угору серце. Узносим мы до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Правды годно это и справедливо, слушно и избавенно, как мы завсёды и всюди Тебе складали подяку. Пане святый, Отче всемогутный, вечный Боже, и как мы отдавали Тебе належную хвалу, благословляли Тебе и прославляли, отдаючи пошану Найсвятейшей Марии завсёды Деве, я на просдение Духа Святого зачала Твоего одинородного Сына, и заховуючи хвалу дяводства, дала свету спрадвечное святло Иисуса Христа, нашего Пана. Праз Его Твою велич прославляють хоры анёла, якие завсёды радуются перед Твоим обличьем. Просим, кабы наши голосы долучилися до их, разом с ими вскликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинах, благословенный Той, кто приходит в имя Пана. Хосанна на вышинах. Заправды, Боже, Ты святый, креница усялякой святости. Тому просим Тебе, освяти гэтые дары росою Духа Твоего, каб яны сталіся для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. Ён, коли добровольно выдал себе на муки, узял хлеб и подяку Тебе складаючи, ламал и раздавал своим вучням, кажучи: «Бярите и ешьте з гэтага усе, бо гэта ёсць тело мое, якое за вас будзе выдано». Подобным чином по вечері узяв келіх, знов Тебе подяку складаючи, подав своим вучням, кажучи: «Бярите и пейте з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе проліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на мою память».
великая таямница веры. Обвешаю смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твое Христе в хвале. Успоминаючи смерть из мертвых повстання Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавлення. Дякуючи, что учинив нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой, рассеянный по всем свете, удосконали его у любови, разом с папом нашим Францишком, біскупом нашим Александром, Юзефом, біскупами тут присутними и усім духовенством. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Твоёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам яе абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Христа. Раз Христа с Христом и в Христе, Тебе, Боже Отче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Молимся до Отца Небесного, як нас навучив Єсус Христос. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего щоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избавь нас от злого. Просим Тебя, Пане, збав нас от усього злога. Дай ласкаво супокою дні наші, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсюди вольными от граху, и захованные от усялякого неспокою чекали исполнения счастливой надеи и приистя збавцы нашего Иисуса Христа. Вот Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, или на веру костела Твоего, и будь ласкавы, згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живеш и володариш на веки вечные. Супокой Пана, некай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий,
нас упокоен. Вось, баранак Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб ты увайшов до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа. Великое учинил мне всемогутное, а имя Его святое. Вітай, поживу, у яким укритті
jakie słowom stworzył niebiosy, i On swego Syna nam daje. To, jakie słowom stworzył niebiosy, i On swego Syna nam daje. Величає душа моя Пана, і узрадувався дух мой у Богу рятователю моим, что гляну я на покору рабы своей. Ангел счастливую называют меня все роды. To, jakie słowom stworzył niebiosy, i On swego Syna nam daje. To, jakie słowom stworzył niebiosy, i On swego Syna nam daje. Но великое учинил мне души, и святое имя Его, и литость Его уроды рода, для тех, что боятся Его. To, jakie słowom stworzył niebiosy, i On swego Syna nam daje. To, jakie słowom stworzył niebiosy, i On swego Syna nam daje. Учиню силу рукой своей, рассеял гонорливых думками сердца их, а добра умуцных посады узвеличил покорных. To, jakie słowom stworzył niebiosy, i On swego Syna nam daje. To, jakie słowom stworzył niebiosy, i On swego Syna nam daje. Голодных заводил добро, а матеров отпустил с ничем. Принял Израиля слугу своего, вспомнил литость. To, jakie słowom stworzył niebiosy, i On swego Syna nam daje. To, jakie słowom stworzył niebiosy, i On swego Syna nam daje. Молимся. Милосердный Боже, отдаючи пошану Мати Твоего Сына, мы приняли сакрамент вечного збавления. Просим Тебе, щедро надели нас усіми потребными ласками, как мы неспинно удосконаливались у христианских цнотах, праз Христа Пана нашего. Заканчивается наша ночная молитва. Після вертання процесії у костёл для тих, хто має жадання, буде можливість застатися аж до раніці для особистої молитви. Костёл буде відчинений. Просим, конечно, у сувязі з пандемією заховати осторожność i podczas naszych znosin z innymi ludźmi zachować dystancję, aby nie zarazić się. Spodziewam się, że wśród nas nie ma chorych ludzi. Завтра o połowie 10 w 9:30 тут на половym алтарі будуть гадзінки про Найсвятейшую Панну Марію,
na polskiej mowie, a o 10 godzinie święta i msza na polskiej mowie. O 12 godzinie dnia rozpoczniecie uroczysta święta i msza odpustowa, jaką uznaczalić Jego Ekscelencja ksiądz biskup Kazimir Wielkosielec, jaki w tym godzie odznaczaje swój jubilej 75 lat życia. Pokolki na 30 lat młodziejszy ksiądz diakon Mikołaj, to winszuję teraz księdza Mikołaja z tym swoim jubilejem. Niechaj dobry Bóg błogosławiaje szczodro. Dziękuję wszystkim za przysutność i prosimy księdzów biskupów o błogosławienie. Великий дякую за супольную молитву усім тим, хто адважыўся, знайшоў магчымасць час, каб прыбыць у гэтае цудоўнае месца. Дзякую усім тым, хто лучыўся з намі праз онлайн-трансляцыю. Яшчэ раз шчырае віншаванне. Віншаванне усім юбілярам, перадусім айцам-кармелітам за іх працу, падзяка вялікая за іх працу тут на гэтай зямлі, на нашай зямлі. Шчырае віншаванне таксама айцам Бернарду і Паулу, 30 год іх, з нагоды іх 30-годдзя, іх святарства, сястры Терезіне, якая 25 год з хвіліны складання шлюбаў вечных. Таксама шчырае віншаванне ўсім вам, дарагія браты і сёстры, якія сваёй працай, сваёй малітвай, трываннем на молитве, верностью своей веры, христианству умацоўваеце. І, як сёння з вами ўжо казалі, прыняўшы гэты дар, імкнецеся яго перадаць далей, пранесці праз жыццё і перадаць далей. Няхай будзе шчодрая ўзнагарода, падзяка і благословленне ад Бога. І гэтага благословення зараз разам з біскупамі вам удзелім. Прыміце, калі ласка, гэтае Божае благословення. Пан з вами. Нехай імя Пана будзе благословлено цяпер і навеки. Дапамога наша ў імені Пана, які стварыў неба і зямлю. Нехай благословіць вас Бог усемагутны, Отец і Сын і Дух Святы. Амин. Идите в супокои Христа.